KSA ASDC Youth Front Hatum PGR VGR along le along aron repen ke do tuma phan tharle nang ji puka che song ajok aringa hu ke sonang Fifteenth Assam Legislative Assembly Budget Session MLA Darsing Rong hanga hin pen Article 244A puthak lamthe ke paklang dun BJP Sarkar atum pen Gao Chalo Abhiyana sai kideng lokapor hutami EM Richard Tokbi ke rongamat si chewangwe Modor Singingti Karbiang long life adaba birta long pen ilisami mirina hansepi pini birtang ton pen archuponik tha Thangthanga chikloni phai krep horni Karbi Students Association la pen Autonomous State Demand Committee Youth Front atum chilang pet pen kheroni towar krong pli jengkha la pen dongkamukam Kidam atowara long Professional Grazing Reserve lapen Village Grazing Reserve along le along aron repen kido tuma phan Karbiang long Autonomous Council hin pen prabjin pen tharle nang jipu ingtang kring pen kache song padopon Labang so puthak jesamet pet kache song amedi ke karpon thunang koklaki kidam tang arkoy chiklo India President Draupadi Murmu hin pen Meghalaya long ria long nangka humre hut Rajnathmak honai Sanyukta Sangmati RNSS hin pen Varsai chu endunsi President Ariding Pinpuralu Pajirtunlu Bangso Pinpuralu along jesamet ki jong pon laki Kheronia long kido PGR lapen VGR along le long kido kiche atuma phan long le kache pahem phu lapen aja kong kipi ponang ji pusi ki jong padodunlu Bangso jo Karbiang long alu kido lo charlia song pen ki chenglok hamphang song atum pen kache dondun de lapen ki kroi kreng thek chipaklang pon ring tilu Lason si thangthanga chikloni phai krep horni Karbi Students Association lapen Autonomous State Demand Committee Youth Front atum chelang pet pen patir piponsi kheroni towar krong pli jengkha lapen dongkamukam kidama towar along Professional Grazing Reserve mati PGR lapen Village Grazing Reserve mati VGR along le along aron repen kedo tuma phan Karbiang Autonomous Council hin pen prabjin pen tharle nang jipun ingtang kring pen kache song padoponlu Birta kiri ponlonga tengke labangso kache song padu pon det pen arnikang sama por ahut malom puthot amithang aboha an kache pang no bom ahut pang thek thek the ot kilang no tum towar tondun kok pen arlong lapen kai bong hai hui pen tengkheng dun si bang kep so se bang photum aringa hu sonanglo ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক আমি সোণালী জয়ন্তীত কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে তেওঁক আমি মাতিছে কিন্তু বেয়া বাতাবৰণৰ কাৰণে তেওঁ উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে তেওঁ শ্বিলং থকাৰ সময়ত RNSS এই এটা সংগঠন ৰাষ্ট্ৰনাথ নুনিয়া সংযুক্ত সংঘ এইটো সংগঠন তেওঁলোকে গৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে তেওঁৰ হাতত গতিকে এই স্মাৰক পত্ৰত তেওঁলোকে পাঁচটা দাবী আছে পাঁচটাৰ ভিতৰত পৰে আমাৰ কাৰ্বি আংলং বা জ্যেষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাত তাৰমানে বিশেষকৈ তাৰমানে লোকচান হোৱাৰ আমি দেখিছোঁ লোকচান হোৱাৰ কথাটো হ'ল তেওঁলোকে PGR আৰু VGR মাটিত অসমত যিমানখিনি PGR VGR ভূমিত বিশেষকৈ নুনিয়া আৰু ভোজপুৰীৰ সম্প্ৰদায়ে বছৰে বছৰে বাস কৰি আছে তেওঁলোকক বা তেওঁলোকে তাৰমানে স্থায়ী স্থিৰতা হিচাপে ক্ষমতা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমত অন্য জিলাত আমি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি আংলংটো শিক্ষিত লৈ যায় জ্যেষ্ঠ অনুচিত এইটো এলেকা গতিকে ইয়াত VGR মাটিত তেওঁলোকে বেদখলকাৰী হিচাপে বছৰে বছৰে ইয়াত বাস কৰি আছে তেওঁলোকক যে স্থিৰতা হিচাপে তেওঁলোকক মাটি প্ৰদান দিয়াৰ কাৰণে আমি বিৰোধে কৰিছোঁ এই উদ্দেশ্যলৈ আমি শিৰণী চাৰিআলিত আজি 4 ঘণ্টা বয়াত আমি 1 ঘণ্টা ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ তাৰপাছত আকৌ আমি দমকাত গৈছিলোঁ দমকাত তাত 1 ঘণ্টামান প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছত আমি ভাত চাত খাই আহোঁতে ঘূৰি আহোঁতে প্ৰথমত যি আমি শিৰণী চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ কৰাৰ এই জেগাটো প্ৰায় 50-60 জনমান তাৰমানে ল'ৰাবিলাক আমাক ইনবুজ কৰি আমাৰ ল'ৰা 5-6 জনমানক বেয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিছে Aringa hu ke sodunanga bang phua tuma men laki harbamon ingti choki hola pen Joshua ingti Honsing Teron lapen Eldrin Tokbi Denarong pen Velson Rongpi Harbamon Rongphar Sangti Hidi pen Sarkiri ingti
humson lekhe volongkoma ji pen longring ti bikasing ti la pen rongagora pen jer songteron halapu sekelang pona doctor satum pen nangke pachini don thua bangke aringa huke soduna bang phuatum kaphere meme ang deng pen ke jokpone lopusi pachini pontu KSF and SEC juri follow to this quarter meeting sararita padola sarari pen barbaji tamuno dongka dam deten nagachiru husi sarari lo bihari tu kampan gari thenai susu gari lapen gypsy gari anma thenduga basi atehan thenduga bete thenduga gari humi bangun lareng sobe bang sirket amen ni sini ate di amen ma chini ate sta ene ke chukula badi pathai ko atem bukulia kesian tumsi non ke injo do bang do ma injo mane muda so bang to de hang theng ma mang na futo bang na do so de ma non ke son te situation bang la sote grote lang tu sina kiri grot la Bhojpuri president secretary to masin da check nang ko no immediate red nang ko Mohan Teron reports Karbi Anglong Live Kidamdang thang ni phai cricket homarni Dispura long ingdeng krip ho Assam Legislative Assembly budget session kedo bomahut lakha kriner kep Haura Ghat MLA Dorsing Rong hangahin pen Karbi Anglong la pen Dima Hasao district atum ajir kiding kloi pen akimang article 244A puthak assembly budget session along lamthe ingsam jin pen kilongji phan asyang tong kachepaklang dun Bangso hut MLA Dorsing Rong hangahin pen assembly along budget kepaklang pona puthak kache don la pen kachurong thek chepaklang ponlo Anparta Assam government pen Karbi jutang jubat kirim la pen sominda radang kapache thang dunjia phanpura aningkan wang Karbi risonim so ronga jelong guti ke thom an akirap pajir pon pu aputhak sitame kachoro pajir pon laso long rat long ri kichari la pen kachelang kipangbar pon thekjia phanpura Karbi Anglong aparman MLA anghoi isi kepabat pon aputhak sitame kachoro pajir pon thu aru hangmane korji praipo ami akha korisu ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আমি দীৰ্ঘদিনে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ ডিমা হাছাওৰ ৰাইজ ডিমাণ্ড যি প্ৰাপ্য ভাৰতৰ সংবিধানত লিপিবদ্ধ হৈ থকা ২৪৪ ধাৰা আমি বিনা আন্দোলনত আমি শান্তিভাৱে আমি সেইখিনিও ৰূপায়ণৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম বুলি মই আশা কৰিছোঁ তাৰোপৰি মই সদনৰ অনুমতি সাপেক্ষে তেওঁৰ আৰু ২-৩ মিনিটমান আছে বক্তব্য শেষ কৰিবলৈ কাৰণে গতিকে মই আশাবাদী আৰু কাৰ্বি আংলং ৰাইজক মই এই পবিত্ৰ সদনৰ পৰা মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি যি ধৰণে অসম চৰকাৰৰ পৰা কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে নিজস্ব বাজেট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰু MLA এটা চিট ST সংৰক্ষিত যিটো চিট আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছে ই আমি ভাবিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে ই আমাক যথেষ্ট মৰম কৰিছে উন্নয়ন হ'বলৈ কাৰণে আমাক হা সুবিধা দিছে সুযোগ দিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ CM ছাৰে এই পবিত্ৰ সদনে নিশ্চিতভাৱে ২৪৪ ধাৰা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে সহায় সুবিধা আগবঢ়াব আৰু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আমি শান্তিভাৱে আমি আমালোকৰ ৰাজনৈতিক কাম কাজ আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব গতিকে মই আৰু বিশেষ বক্তব্য ৰাখিবলৈ নাই যে এই বিত্ত বছৰ আৰু যোৱা বিত্ত বছৰ একাধিক্ৰমে নৰ্মেল বাজেটত বৰ্ধিত কৰি আহি লগতে ইকনমিক পেকেজ দি পাহাৰৰ এলেকাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ লৈছে মই পুনৰবাৰ বিত্ত মন্ত্ৰীক আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁলোকক দুয়োজনকো মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং ৰাইজ হৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ এই বাজেট সমৰ্থনত মই পুনৰবাৰ সমৰ্থন জনাই মই মোৰ
News Desk Report Karbing Long Live Kidam tang ningkan pho MAC mandate pen non ningkan hini EM arpudeng det apita Dwarbaguri constituency aphan thangta development asai kewan thek ponongle lapen drongamat si wangvi pusi Dwarbaguri constituency APHL se maipu modor singing ti pen kaningje padopon Lason si pining surihini raing ko raplia ningkan lakha krener keba phong Lok Sabha members of parliament mati MP kilik nangte bok bomahut Assam Election Commission penta Kiligarni ke pangdak ji dog porahut non India det piar lo ke chari bom BJP sarkar tum penta Assam Pradesh BJP atum kapin khat pona tengpen gao chalo abhiyan pajai mek paman ponsi Karbi Anglong district alongta lakha ke thom ST autonomous district anghoi kachipa hai ponthu ji aphan chisik chedang pon bomasonsi thek ponlong bomlo bonta Dwarbaguri constituency along BJP pen ke hai pon Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Togbi ningkan pho MAC mandate pen non ningkan hini EM mandate aphi anta rongalong kewangji kalisi non gao chalo abhiyan pa saikideng hut anta rong rubalong kahumri thek ponlong le pusi Dwarbaguri APHL CMI phu modor singing ki pen ningje pon la banke nilitum APHL pen pudam ye banke ahok pere banke alang Dwarbaguri arar pan kanghon kawe ba alang li banke ang hoy pan kimata chot po ang tek sinon banke chipaklang ha athema kedam tang banke alang li mekhang taninje non chiteng ne data hai je ne li kedam hot alang VDC chairman ke cholang la non Dwarbaguri education em banke ninge veklo ne li ke rotoning tioson ke claim kle grassroots level ko mama party akam ke claim chipaduk hala tumpan si langi pose alang li kipo hala so nili panpu alang li bank nili panang than pilo nili ye Jesus Christ pose alang li chipulo de Jesus Christ polang li chipu mane la son ho Jesus Christ ke jon pharo si abiri sak sikiwi sitame jon abiri sak bodelo sitame hala 99 abiri sak pan ke group to ene ijon kang bodel abiri sak pan si kiri ke chipadu la son se alang li pulo la selang li pulo rotoning ti ke rongajo kumama ke klaim cipaduk teman ke lang damde kumama di puwang po nang cipendak la peladak nang ke than kumama nang pacure na pakeng thek la pansilang chok sitamini liga hokpet ke grassroots level kumama ke klaim cipaduk hala pansilang ni pose hala sohut niling no ningjebe lapen kidam tang election a hut rongara datum EM Richard Togbi aphan aninga che thepen vote chojok dun pen pe haite ra phike non EM a pu long lok pen kachi tongdam ji aphan lapen kiduk ki songa hutami dihi na kirap kacho hangdam ji aphan tami rongalong asong japen NOC alo chepon pete kachi tongdam ji aphan anta chi tongdam long le puta Dwarbaguri constituency APHLC amaipu modor sing ing ti pen ningje ponthu pan ba karbi Dwarbaguri rat pan kaching hondo pute alang litum la banke signature ke na yitango bala dak local amune tumpen permission ipo nai ke kam velo athema alang li CM alamen banke Dwarbaguri arat pan alang li tum ke chari nai ba ente non banke la dak dola mara long yong si VDC chairman alam se arju chorle VDC member to alam se arju chorna BLCC amune to alam se arju chorle ba local development president secretary alam yong se arju chorle pote EM dong ko de mimuna lo alang li resignation de non te ta so teng ke tek the pote non bank ha grassroots ale liberal leader pan selang li bank ke group to non rong la hala ton lam tar ju rong lam pote alang li EM do pen kopia li lon te la bank ke chiterak mi nai mek thang ta alang CM man te la dulamara inut bahani la VDC chairman atum ba town committee chairman tum se ba BLCC VDC member tum se alang phana ke the ma alang ke the lon te la bank mek thang ti chiterak nai bank ke permission gen je kam velo alang ke pinning hang pote lai hang je kam velo gen te monek fan chi matha nai alang li alang non bank ke la bank ke isi ke plak ke bi puang thek la dak kan to ko lo News Desk Report Karbing Long Live thang ni phai krip horni diphu rong sopia long kedo Indian Oil Karbi Service Station along gari motor ajang thu kethaya dimati petrol pump along petrol ajang thu alar lang kereng kilong rong ajok rada tum thur paksi airset prung set aning ki pungpen chipaklang si rathur pakpen lam thama kachedan padopon
Thang ni phai krip horni diphu rong so pialong ke do Indian Oil Carbi Service Station along gari motor ajang thu ke thaya dimati petrol pump along petrol ajang thu alar lang kiring kilong rong ajok radatum thur paksi air set prung set aning ki pung pen chipak lang si rathur pak pen lam thama kachedan padopon petrol along lang long lok pu birta long si halapu law and order lapen magistrates atum anparta KSA AIKSU ahampang asong atum penta tong sekot pen adimaklong an humri dam lapen jang thu ke thaivek a motor mati a hemkonglom atum a motor sitami ka hinola bajok aning ki pungpen aning ke oi chepaklang pon lasi halapu gari a hempu atum pen kaning je pon ke prabjin pen ka hino gari nangche silam pinangji athe auto ka chovek chot pen si hemrit school duty lapen trek jam asai kam sitami lasi pachun pon bomlo bonta non labang so gari ka heno lapke hemrit ka chelana akatura mate ka siksak thepik khangjang loputa phirangkia thingno nang pachini dun line dian olong cho thai dam ke petrol pump line dian olong hala bharat gas adung hai dak cho thai dam lo hoptai rui lo cho thai dam hai cho thai dam lo alang tum fast ka cho thai dam ke la chabi da nang lo dun ho ni putekang ke puta ka cho thai dam hota nang tum long dak yang thu nang thai people sar leng ko ra mang ta frang da problem do nang tum dak anon do ko pasi pinelo wang wang wedalu pasi pula hai ma ning afrang ke afrang dam lo pini pen bang ni tingge noi mesen lo ni tum da chichini lo dak pesi customer weda man ni tum long dak pusinang pudun amasi la chabi je pota nang lo dun la ke joy la sudu ta pharoi ni ama la so tu pen dak nang cho thai bang gari ta hedi a problem do chet ti lo che start ti jang thu che pass pedet ason lo yo amasi pini bang ke bai truck seram ni phoke wa por dak ni li jang thu nang cho thai lo he ama cho thai det pen pharoi ni rai ko cho thai det pen ni li station bhara chomari dun pola hopu passenger bang lo pose dam philo ama dak ke le pen start che bon check ti lo ke ko start po ke job to check ti lo ke jen ten ni li gari mechanic tum long chu pon lo chu banai da mi pulang ma mechanic tum bang ke lang plok pilo jo ja lang se lo ko na se nat pen lo jang thu nang thai po hadak pen ponte non mat la hai pot chi hoi dak menu kidam thang ni phai krep horni bangso alam kialong ka hinodun auto bike scooty lapen four wheelers atum tami ka hinodun do lapen pangrum pet pen hum thong kep angbak aphai nanglelu lapen ajahak atum ahem konglong ke ka hino jok chewan un edatlo lapen gari registration aphai en bomlo puta all India Carbi Students Union mate AIKSU amai phupen pachini pon lapen ahoka kang saikilong chi aphan pura law and order atum langchari bom loputa nang pachini dun lapen gari ka henodun vek atum pen ke hangpon ke prabjin pen gari nang chiselam pinangji lapen petrol sitame nang lar pinangji pusi hangteram pon komatne ke lin krehini komatne ke lin pho ke thai atum ta do olo sonsi auto bike lapen car atum ta dak pen petrol ke thai pona gari anke henolapsi ning ki pung pen nang chithandun rinti lapen pu auto ka chovek atum pen komatni atum ke school duty ta do lapen school duty ka we atum ta auto ka chovek pen si ke cholo lasi anisi le ke vek long le anta chumo velo lasi ni tuma phan anke ko anma gari nang selam pinang popusi ningje pon nonamat pherangki atum birta kirip lapen pu Carbi Service Station petrol pump ahem photum sitami komatni atum agari nitumalong pen le jangthu ke thai pon kali data hek lasi nitum CCTV pen check po lapen dak CCTV along ke klang atum anagari ka hinwa phan ke chebonai pon lapu pusi nang che thandun lapen lapu magistrate atum sitami ladak pen petrol ponsi ahogalam kachini ji aphan Guwahati an pidampo lapen laso ang thek long letik ahem phu atum pen sitami ingkir check po pusi magistrate pen pherangki atum aphan nang thandun ইনফরমেশন পালো তার পিছত আমার ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টৰ পৰা মানুহ মাতা হ'ল এক্সপাৰ্টাইজখিনি এতিয়া যিখিনি আমি চেম্পলছ কালেক্ট কৰিছোঁ 4টা বটলৰ চেম্পল কালেক্ট কৰা হৈছে যিটোৰ এটা আমি প্ৰপাৰাইটৰৰ ওচৰত থৈ গৈ আছোঁ আৰু 3টা চেম্পল আমি লৈ গৈ আছোঁ যিটো এতিয়া গুৱাহাটীলৈ পঠিওৱা হ'ব ল্যাব টেষ্টিঙৰ কাৰণে ল্যাব টেষ্টিঙৰ ৰিপৰ্ট নাহালৈকে তেখেতসকলে এতিয়া নিজৰ ইচ্ছামতে বন্ধ কৰি ৰাখিম বুলি কৈছে পেট্ৰল পাম্পটো তাৰ পিছত হ'ল ল্যাব টেষ্টিঙত যদি কিবা ফাউল প্লে পোৱা হয় তেনে তাৰ পিছৰখিনি যিখিনি প্ৰচিজাৰ সেইখিনি আমি লোৱা হ'ব বাইদেউ এটা বটলত 3টা বটলত কিন্তু এটা বটলত কিন্তু কি বিভ্ৰান্তি দেখা গৈছে সেইটো তাৰ মানে কি আমাৰ কি হ'ল কিয়নো
পেট্ৰল টু অইল জাতীয় বস্তুটো চ' পানী থাকিলে সেইটোৰ ডেঞ্চিটিটো যিহেতু কম থাকে সেইটো ওপৰৰ পিনে উঠি আহে চ' যিখিনি প্ৰথমত 2টা বা 3টা বটল লোৱা হৈছিল সেইখিনিত মিক্সচাৰটো অলপ কম আছিল ত' লাষ্টৰ যিখিনি চেম্পল আছিল সেইখিনি এক্সট্ৰাকৈ লোৱা হৈছে চাবলৈ কাৰণে যে পানীখিনিৰ কোৱান্টিটি কিমান আছে বা কিয় আছে News report, Karbi Anglong Live. Dipo Police Station ke parlo rong theang bia rong amikar akas bordolo ya hem thang ni phai krip horner lo por phai isia por malom hem mi chodet. Hem mi ki chobirta long si tong sekot pen Dipo Fire Brigade chatum pali dun si me pa mep dun lo. Bonda mi ki cho hir kang tang rakajok a hem akar mate hem kong long la pen ke ongdong hema hormua bangki me chopondet lo. Fire Brigade chatum kile dun roga jok kaprek a hemalong mi ki cho hut pameb dun si pejok dun lo. Hem mi ki cho hir intang rak pusitami kopai ki mi pena jok muni datum aring huki so bangki avilang. হল এইটো অগ্নিকাণ্ডটো হোৱাটো মেইন কাৰণটো হৈ গ'ল সুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীখনৰ পৰা অগ্নিকাণ্ড হৈছে দুখন ঘৰকে প্ৰথম এইটো ঘৰ হৈছে তাৰপিছত সিখন ঘৰখন হৈছে সেই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত গৃহত বহুত অনিষ্ট হৈছে অনিষ্টৰ মাজত একেলগে গাড়ী এখন নতুন গাড়ী আজি আপোনাৰ এবছৰ নে 1.5 বছৰ হৈছে এখন গাড়ী সুইফ্ট ডিজায়াৰখন আছিল টপ মডেলৰ গাড়ী নাই কমেও 11-12 লাখ টকাৰ গাড়ীখন আজি অগ্নিদৰ্গ হৈ লগত ঘৰখন অগ্নিদৰ্গ হৈ গ'ল সাইডৰ ঘৰ এইটো ঘৰতো আপোনালোকৰ অগ্নিদৰ্গ হৈ গৈছে সেইখিনি গাড়ীখনৰ কোম্পানী মাৰুতি চুজুকি যোনটো কোম্পানী সেই কোম্পানীটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি গৰিহণা দিব বিচাৰিছো যে সেই কোম্পানীটো কি কোম্পানী মাৰুতি চুজুকি যে ডিজায়াৰ নিচিনা এখন টপ মডেল গাড়ীখনে যে ইমানখিনি যে অগ্নিদৰ্গ কৰি দুখন ঘৰখন অনিষ্ট কৰি লগতে তেখেতসকলে কষ্টৰে এটা সপোন হেৰি কৰি গাড়ীখন কিনিছিলে সেই গাড়ীখনো অগ্নিদৰ্গ হৈছে লগতে মানুহৰ ক্ষতিপূৰণো হৈছে সেই ক্ষতিপূৰণখিনি এতিয়া আমাৰ কাউন্সিলৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ডাঙৰীয়াক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰো ডক্টৰ তুলিৰাম ডাঙৰীয়া চাওক এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে যোনটো অগ্নিদগ্ধ হৈছে পৰিয়াল দুটাক সেই পৰিয়াল দুটাক অকমান যদি সহায় সহযোগ যদি কৰে ডক্টৰ তুলিৰাম দহাং ছাৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে অলপ সদগতি পাব যে কিবা এটা সহায় পাইছো বুলি News report, Karbi Anglong Live. Dolamara PHC ang kang ke do kadukave pen bang pharoi sira phokep so se bang phua bang phie toma phan me thana pen meng ke kor ki phuk pen cheklojon niang bong pen rabie sake soang the ke klang kedam tang mati jonga cheklo surihini raing kora ke thomaning kana hut karlitang longki terang asopo phan me than lang no ang turalong ke kor kang ajok keso bat pika sonsi thek ponong lo la sonsi DMCH di phualong an keso kelanga phan ponlo bonsita me keso ke bat pika jok silangun edetsi hem chewan detlu lapen thanga chekloni phai kripli arni kang sam por phai pho por malom anabangki bangso pier thepen chevoi juilu Karbianglong Radwana Bhan isi ning du birta theke nonalom mithalang nuke kor mate meng ki phuk lop son pen penanga na muni tum prana videt atu do pilo la pen la son me kiso pangji tum do pilo dolomara police station arlo dak sa theterang ro Amerika kalitang longki terang halang li supu rajib terang halang li phat kiram tang birta ka chin kelong teng te December chiklu pen selang phat mithan ke kor tu sitala bang solam bang ke nona pian si chini pin lo be mar khai o pisi chini pin lo pasi non rada phan ke pachini kang tung gela lo athe ke mithan ke me ta hai ba mithan lang no ta hai ke kor lo puloti tum peder de pin pen hospital lo tum pali ba prang si hala dak doctor tung ko pima instruction hala so teng bang sili tum dawai non bg non enangji pinila busona case dak dolomara adu losi 150 bang pharoi sira phokap soselo mithan mengke kor ben pot dak register tak laso pen bemar bisi ki khai tum ke apran be pini dai tuma musule alang lile hanne ke pajok ni reson haksi la busona ng dokok pulote tum pir theke do tame ilitum ningi oi ningi duk lapen akasik sak khepiji lasi hala medical instruction ateng pen itum ka fulu ba aron patepek pe pin ben biji ke en ba papram nang jila pen ke chengsia a step ke lalo mithan yongsi nang korlo pulo dang te 15 minutes sang bong ilitum phan ilitum peri ke choka sabun hala phelu ke do bang soda ke do abang la pen amek bang chamjun serarak nang ji busi pula so phisi ke hospital bang ponang po la puson thak thaga kiso kiklang pika jok dolamara PHC mati
hospital along an pherang ki atum humri damsi doctors atum pen klarda ka birta longpon la pen rada phan kachirok tok pen ki pado ji phan doctors atum pen rc krungalam the nang pidun doctors atum prabjin pen awareness camp sitami kibi ponji phanta lamthe chepaklang pon doctors atum pen nangke pachini dun alam thele non angton pen arju pon lonang. Yeah, we have for every case we encounter, we registered in our separate rabies register. So about 150 cases have been recorded in the last 2 months. Inside Dolomara. Yeah, inside Dolomara. Means the patients which have came here for vaccination. Yeah, so about 150 cases we have. Do you find any shortage of vaccines supplied from the government? Yeah, I mean, the main problem is it is available. They tell that it's available, but it doesn't reach here at time. Like since the last 2 weeks we didn't have vaccine, but currently we have fresh stock. We have new stock of vaccines. More than 100 doses are available now. Dolomara pen arji sonrong par Karbing Long Live. Tang ni pai krep clear ni ing hanadong sertalin kar chomati ingdeng phokep ke chok arani mesen ingsam jin pen ke talon padukpon. Bangsorong Lumbajong constituency ke parlo langkai jana hawar ing hanadong kangbura be arong pharukre sirkebra troxi kebra pli aningkan pen rong chukimsi pining surihini rain kora pli asengkanan ke ingdeng phokep mate sertalin hangdeng an nanglilu laso pena jok sertalin kar chomai paduponlo ing hanadong development committee mai phu Jonas Singh be pen mai chari ponsi mai ke phalam the kongchun bang kolom Singh be pen parjupon lapenti ing hanadong rong asar lapen rong arat akar inai longle pota nang pivek nang ji pupen pinpura lomate memorandum setami Karbiang Autonomous Council MCR ding pajerdun sonsi labang so mayalong aluhi sarpo man pen local MSC Johnny Timung phapang jang aluhi Biswa Jyoti Teron kongchun bang Karbilo Charlia Song chopha aluhi VDC chairman John Hanse LYT kongchun bang Harsing Hanse Rada Cyclem bang Rajesh Teron Bidya Terang, Rongasar, Inghanadong, Golab Chandra Be, Anparta, Penangan, Akaprek Rongasar, Lapen Rongaradatum, Chitongdun. Bangso Mayalong, Aluhi Sarpoman, Penemesi Joniti Mongahin Pen, Pinpura Loki Pidona Putak, Longle Patabanki, Kipalong Wek Jiapanki, Un Penki, Bor Ipon Pupusi, Lamcha, Pitekang. Sorong ni kan pokok perkawinan ini dilipan memorandum nak itu nak rong pen. Okay, alang itu longle potang itu masih wildlife area. Agak puri dong di sendiri langam tu pun dong di longle potang di adim mata wildlife puri pun jadi penilipan. 100% jadi penilipan. Potang kalau ikan ni penilipan, itu nanti betul polisi jadi penilipan malam kan. Tuar pun kami lapang ke pada pontang lo tuar kami rabjin pen tuar kami nang kita. Ing hanadong kangbura biarong meso sertalin kecok akar dauka julo kasi pini tarik Kripli February 2024 an ing hanadong kangbura biarong sertalin kecok arani kasi pini labang so mai along ini tum MSC akhai jung kim same na chetong no kasi hala alang li phang same labang so mai long chetong thekbot ini tum laso sertalin katalon na committee hen kanalang pasane choro party ka kasi alang li hola solong ninje dikang lo je ladak langkajan arat apan mate handonga arat apan alang li kota ki pansi mathalu lapen alang li si ninje ladaka abangke jongsi wildlife kali pulote alang li kota tipu hosi laso mai long dikan kasi nili tumpen kat Council of Pan so kachuning rikang tung man ke pachin kang tung bang ke lalo bini 14 February 2024 ani la sertalin katalon ke mani matha bongwong mani kasam lo inut matha bongwong ba mani la so arong mani ningkam dulu bacepak lahnya panle la so katalon kalilu. News report Karbing Long Live. Kidamtang chiklojonia prang pen angtong ing tika thar pen arisang hotum
do or die long walk to justice po athepi en pen kiche kebe amen Karbi Anglong Autonomous Council water list pen ingthan vek nang chi pu pen kache song nitroxir kepra ner kep an pleng erapita Karbi Anglong Autonomous Council kichari ke thekiring atum pen RD en edet ason Chethanda me Karbi Anglong lake 6 dollar long ria pot si Karbi Anglong Autonomous Council lake inglong aso det si vote bilong choji la si ke che ke be amen ingthan vek nang chi pu pen cheklo jon ni so se aprang pen thi te thi reng te reng pu keng pen ke dam ka che song mate do or die long walk to justice aputhak che song lo ka che song nang ko ga theke bokajan sukhanjan lapen kheroni haurakhat hai huya hawar ke che ke be parok aso tim si pleng set lo mate cherai et lo Sonsi nang cherai bom helang pupen alang litum pen nang chesong bom wang bom si nona na lang litum ka chesong king pen kidam nitroxir kebra near kep an pleng lo la pen non so cheng thenta constituency pen phuluni constituency hawar an letang lo seda me Karbi Anglong Autonomous Council ke chari ke thekiding atum pen thangalam ta avelang la pen la so puthaki jongjung aphan kali inglong aso akhai mate Karbi akhai a pharmancy chesong ponlo la si hamphang asong rachari asong BJP, Congress, APHLC, ASDC along ke doduna Karbi atum do anta party dhoromalam chipupe pinpen kache songdun rapeji aphanta APHLC lamjai sarpo angtong ingtika tharahin pen kachuningri padrini pon keng pen kedam kache song la kiche kibe paro ko so mening thanangji po ke mang pen pini anke ni toxic kebra na kep anno si non ni tum dak atele gala ke den narong anno तो बेने तुमका बहा के दाग लक्सो तक बियारong दाग पोथंगजी मते परकपा नासी बिनी ने तुमका बहा जिया दे मान बांग लागे दाग फलोनी कुसी तुम मांग दामलो नासी ला हाईवे शूटिंग सिने तुम दामको नासी के मांग फुथा के ला हेलो लाके क्लार दागलो ला पेन थिर थेबलो के चेके बे परक सो मेन के इंथान रेक नांगपो ला थिर थेब आथे के ला हेलो ला सो के मांग ले चुनचे प्लेंग प्ले प्रोतांगते Karbi Anglong sivir dat po isu ke lage banga keng pak abersi lage to khangjang ko lage la penang chiru un elo lage e phong bang keng pak aber dulu pulutang te bang akeng silo ipu ke silo lelo lage ang dong ki khangjang ko kasi Karbi Anglong rat do ana phanchuning rilo ilo tum ninge theke arni bang ni tum keng pak keng kam kachi dora keng kam tin si inut pen inut si aning ang thin chelar kon bom lo amek thang kon bom lo sining thelo mi tum ke lasila so ning the bang ning the nak bang kali der nang po che kok vek nang po rar phan chuning rilo lasi der long ri ka charai kom be inut bang hini pen pachunun era si kaddo ka bet ko jok ning arong tin adon tin abang putin jong si por jok je purtang de tum lage che pachunun e lage lasi chuben da kubom lo non Karbi Anglong along ile tum song party dhormo kidu ke plang chipu pe pin pen kaddo ka ve tai le tum laki cheke be mening thanang ji puke tum che dom star che khoi sar unang po lage News report Karbi Anglong live Tangte pinia da babirta ke lapuan si kang ton poniklo arni kemi